Artillery constituency, ke Mawai constituency, bar ke 17 North Long constituency, kunjuk kini ke Artillery constituency, ke ba ke representative jongi kumbai ba Arden Wila Basaimot Budai Nongelam Jong Kaseng bar kunjuk iba Havingstone ni songo yau belai nombor nong tau ni songo ya pi kongki pai ba nong jit klem na perembi ki weipat namar kajing pensisa ke jong pi kalong ba bila pensisa sa kapertai bila pensisa nak ba bila sya bahkan nongrem kan job ya kapisa ningai skam pai ba banang ni sakmat kijing pen pami kirwan iba buon kirokom pai ba wan nong pelong dau thala wan nong pelong thamola khamtam hakabai dei bar ka politics ka san partai ka sanima ka dei ka bakentang hakmat ublei no bo nong thau bar khamat ki pai ba langi phai sa song kha songman ka long yeng long sem kiniru kidei kibenta jong ka jing long kentang nia ban thau dor ban saindur tum kibe kpa ki khon ki ti nia ban thau dor ban saindur ya ki samla bar ka jala tum kinong bikmat tum kinong yalam pat ba namar takadau ni dong kam ban hikai om ban pan ya ka jing kwa re ban pan ya ka jing dongkam namar ka jing penbiang tang ya ka jing kwa ka pelong ya ka jai benriu jongi tumbang ipan kwa ni jakwa sang kuai tilig Islam ngemdon ka hel kir ka biang ngemdon kata ka jing pule putri ki kon sama ki jongi ya ban le coba lagi pai ka pule putri ru khable chabar lagi pai ka kam ka jamru nyable chabar lagi pai ka khot ka khiaru nyable chabar ka ei ka bakini kinong khmat ki bakam le dia bagi kinong elam kinale kini engong ku pai ba ya pi bakim le kinong elam kidei kinong lilam kidei kinong lilam dei mat kadau ni dong kam bersih ya kita ki badon hakata ka parti ka biang ki badei kita ki nong perkat perdan kinong saindur kinong ijngai nak berta ke ei kebanca ya kalawi jok kilong dia ki pateng husiar padba wadam suhon bersei ya tangi ta kinong mikmat ki basui tangi ka sanslam collection ke bansawan ka baklet no pat ke generation ke bansawan padba aku abade tu ipi ro basai sausi kajing perslam yani collection kajing temu jong kini kadai namar bakitim thot ya ka buah kem tiang pat ke banja ya ka lawai jong kilong dien ki pateng ki banangwan sausi kat papai ni pai menta ku pai ba ngajuong banganya yong yiru langi don ka mining policy langi don ka education policy langi don ka sports policy langi don ka kado ka an ka banya da kerpang jai baru jungi bang perta nang ni ke caka wanagi don ka ILP kapag baro ni perta ni ay perta krempet nego ay pita ni kawai warang yo ka LP ru ngatrai ko pat ba kalong kecing bat kecing ma arang imla ban khang pat ya lani ban te perking ya ka songman pat ba ba ni ban kran ni kecing sha kani ga jukren ba anyai kren lagi kon kikti ki jama ide ban yo ya ka songman bar kiwe ki je ban riu compare dengan biang ka seneng ka krau ka kentu ka pam nego yo pi kani ka por ka menta ka ba itiang ka ba serkai ka songman ki por balik ka menor ka balik kani ka sim kurung kani ka songkha menta kani ka trading license kani ka pagyapan kren dai naman ka daw bagi dong kam ya ki brio ki bandar po district council ki ba soto ya ka lingkor ki ba soto ya ka jikir kni bat ki badon ru ya ka jing ijrai kung ba kalong menta pai ba kila ile kai ya ka district council ka balik ka hok ka balik ka rekanti banai nong kanti sa kalaway joki langdin bar kipateng menta kipa ya kata proposal bar perjuang ya ka district council ko pagba irang perkat bakipa ikian giban perskam ya ka jing long hok long try hakaban bat ya ka tiga store hakaban sensor ban kada ngai sausi pagba ngane tu ya pi ngamtip hilatip na bar kata ka proposal nak bertaban perklan ya ka district council kadai ban increasing more seat nak laipo saka laipusan saka salpo seat ban enhance direct fund saka district council kata ka fund ka pisa ka ban I direct support district council hatu kata kadai mo ka ban perklan ya ka district council ka ba sosi susu pa ba kadai
Kaba manta kini kian ke kipak ke profesor sapo ke parlimen ban perskem ban perkan ngidang perkat ban perskem ban perkan ya ka an songkha songman ngidang perkat bahkan penbek no ya ka edi rules kaba ngalaju keren mensua makanya penken mau rumenta ya ka 128 rules kaba syak ya ki wei pat ki jat berrio baru ki berang ni celah jumi makin long ki MDC kamdai ta makin tap ka vote makin long ki MDC kadang ke jingma lada para mangi para dok para senam yang melak bantawan nak lutam kadang ke jingma pada ki wan pat ki wei pat ki jat berrio ki ban mikmat hani kari ki jongi pai ba pirok kam bersoto kamdai bagi kuat Menawan menjalam bakalai fi mark election kelajan ka VPP mangi kino dalam sangut berkibar finansai nang sakmat lagi ke MDC lagi MP lagi ke MLA anjar arfofra ken mau kumang yong pi balano minum dia penyek suki bat kalawai jong ki longdien bat ki pateng ki banangka de mat kada ko pa yong pi bagi perken mau baka pasrusi thang kalau menta pa kaya ko basir kaya ka jag beri ujungi bukong lepi ka songkha songman kani gede ka district subject ka district council ka subject ka damka menta mi phai sa ka beni biru ka jing ka basir kaya ka jing bam kun ya ka jag beri ujungi ya no keno mano bere ka kamram ban pendap nama kada ong lepi mangikum ka VPP wala pila dep banjit samut ngina mong bejit tang samut ngin pendap hok la ka jong kamram Menurut kita konsam do benta pada anong burtin nama di Arden pemulung ilam idon sibun ban kren hakmat jungi lambaro haswa punya slot jadi bat VPP kami ada kadai tang kawai election nak try kanong dalam kami ni bagi wan hakmat champi pada menangi wan nama ban persutu ya pi banang ni sakmat kumnugin jid ekonomi kmat ban jid ekonomi kmat kasong api hai sempre akti nama gajing sembeta champi hai tu kendong kadai bang biru pihak ban sembeta ban sendur ya kalawai jong kilong din ki pateng ki banangka syakani ka sra patai nama kada fa ba bayi itu aban perkemau yapi bagi jingwan jumi hani kapor ban khot ban wer ban persoto yapi ka nomrem balemba jong pi persoto lem sekiwei pat bakiru kimdon ni ka bor jong jing soto ban ji ka nomri knak kamut bak MDC sowei MLA sowei MP sowei rela da pijai sisa kita tiba amnur lang komalong mangi mangi gila teruai lagi hapreng kapor kabarang biang kabor perkat kabor mensil kum ki samla ramba gila rum saka jeli politics kasan partai gila hapan klet shua wala ka jong kayi kesen ya pan bu ya ka jai benri wa khamat der mat kadau ai gor le mengi dang ai le mo takalar klem ti padang pha lem ki brio ke bedaitam hakini ki election ki padang lam kenang bo hinang la ban pendep ya ta benta ka ba koridor ka ba kuma jai benri ka amlut la selamba gila susah tang kata ban penpungu hak kita kecil pular jauh kita kebakam lagi bagi dia ginongelan kalau bayi saya sih nak aware ya pi semua siam ni gini pun kawai kepenta bakum kepenta bapen siam ni haladi ya tak kecil kli nama biru pidong kam ban perkat jengai bani jengai dan pitwa ya kapan mak ya kita kecil kela nama kecil kela kanuan nasabah kecil kela kanuan nepok tunu perkat haswa pensim ya kerai nomor kei ko mapi perkat kei ko mapi pirai biru pirai lem na ko benta katei ko papeng ko banangwan tipal ba ngidon sibun ban kren ban penpau jimat ti bebun ba ko bagi ko anre kani kam lagi caka ya ko ban tai ya kita kicing tokam ne ko ngi pitang ni ko wei ai ko po penpau ta kicing sania hangi ko minong elam kam ta mai ba Arden ibolong sautoa unong elam ubang ngit ka bunde tang serang kajat beriu kecongi gipun kiserang hirai ngimdon kirangba dari nomor kenal kebakapur katawa yangi bagi say yang kita kinoilam bersisa kimdai kini spineless leader kibelai sanpuai teligi Islam kiapeng yang hok naga bertaka bet kapiang jongki kamaladi taini kentin paiba saisin ngakot ngawer tuan sakmat mi kerana semua penuh di kapor nomor kapor kapal PPI kan pen kelalong kapor bahkan penyuk pada ini yang kedua kebangin siu keliang 4
naga berta kalawai jong ki klon ki pateng ki bayi ki jogi kungai sibun sa kata ki permen kabelong